Yesus Rasulio Asokoira Masipuro daw kadang kotonggo Yesus Rasulio kadang kotonggo Saldino di Yesus. Okay, mabrosok sanong kasuabon kumanda ti sanan atau pakati lambus kanang misisa atau isang sambayan. Kinarahingan isang kerjaan sorga kon sikaw do kasuabon iti pati lambus kagoy head pendalan iti keke ardo misusuab pati lambusa nakadaw sa kadungno isa mo alumi sa piramutan osang bulo kinangahan dahay. Tinasamayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Insan po maboros ako osonong kasuabon nagi kasuabon do bayno osonong tadaw hari Jumaat hari Jumaat do bayno hari Jumaat 3 hari bulan 12 tadaw no po bayno nga kasuabon iti rohyan ako mangimbulay insan po kago iti kamuyon dot ay pelajaran da karait ralan koposyon hingga da kituluh dot wayaku okon ko wayakno paimpohan dati iti pelajaran isuanggot Yeremia kitab Yeremia buk kaduan hopadam siam ayat kohopodam miso. Yeremia duan hopadam siam ayat hopadam miso. Iti na po minaboras nga tu iyo no po nga koy lohoku dot nunuh nangku ot rancangan no. Ti harad id doho Ihan pa nga kayo ko nunuh na ko it nugati rancangan iti dusunay. Rancangan ko it harod iddoho montok do kayo paingkano boras kinarahingan ya itu rancangan damai sejahtera okon ko rancangan kecelakaan dot manhak do kayo dot tadaw rumikot di pempanu dot lansanon. Puji Tuhan. Tu inapay tamod da kinarahingan kumad ay ralan koposyon dati nga nukasyo damay sejahtera. Amon na pa ditang Pinay nga iti na po waya koposyon dati nga ay sayran na po gungo tamo daway awayan dati. Oratian na dati dat iri na po nga ako ni ko ay waya koposyon di pinatanto da kinarahingan. Umadati. Sakira na po inapahit ralan koposyon dati di nga gumo tamo dat kainggoritan paingkurang arit ti digi. Haran ako iri na po nga dong kinarahingan dat
Ay rancangan ko idati ko pengkuro. Di na po itaw kanihab. Minongayahad hilod daerah Kudat. Jadi ina po rancangan modern di kanihab nga mga idahilo. Intatay na timpo pukul 4:30 haro ngayon. Pukul 4:30 haro tulundo ngayon dahilod epot. Pukul 7 dodongo tuong haro kaguhot i program Jabatan Belia Wilayah 9. Ilan na padi nga harat menikid hari Kamis harohot program dialod apa cerita. Apa cerita nga ringkasan padi nga apa cer. Iri nandad pira-pira tulun kobasan talu tulun pakian nuan dialad muhub isu anggat pagi baras-barasan iti. Jadi di sedepon di hari Rabu minuhati moderita dialog dohot tumanud sebagai isok mantan ke panel kira-kira tempu kari kata pukul 4 kaguli dah iti piro na di jam may kudat ki bobos piakan tad alay nga talu jam lah lebih kurang ke apa jam imigal doh tu asiaw pagindalan no kasuabon pukul lebih kurang 7:30 itindalanon pengkano natur na iyati kari kata ipintangan na tindalanon ayah harono lihuanoy ka gumuli ka sadu jadi na po nga bolian na po diletang ralan ka mantad ko aswab pukul 8 pukul 9 apa nang kadayan ujung-ujung mumbaya takod utama rodok korikot tahilo ihoti nga ako ikatunod kakadayan na utama rodok korikot na disimpangan may utama rodok ba kono may tokod dit nuno kaday dilo kaday ko utama rodok ngailan nuno to aga nakongod or iti dongkok karuhayan gitu. Haro isa kaday hintutunan dat mantad dilaid ikomundat mochen ka. Mochen iri ko mochan. Nga kaubasan na patulun umaret nga mochen ka gitu. Hingga torong nga mochen. Siong iliti komunda kaday mochen. Wah. Pagindalan mamanaw iti kinaruhangan nga andasan ako makatunod ako kadaw no Taliban na di kakadayan na kutamordo moy na di panang ipitas maturi ay osadu to kano mo tiditim nda nga piro ngo kudi mo misunod ko ho diwayaan ay nakago moy rohayat ralan iti yun no harasain po da Bataras ujung di Bataras hilo di kinatutukon sira na po nakarikat dahiri ano ako gambar poposa ko hilo DM1 kopos Pangulo na anggota gereja dati makikinang DM pensuang grup DM1 ano may rubasyo ka sira doon ako rikot tahilo
mantad aku dihiri sawat minin sawat aku diharnai ku himo dihiri sawat lintuh no ku koligat telo nga kopi ruba na kopi saya ya hay nga kopi tutun dahiri tokom na kopi tutun no mati oi tampinai jomilin kijay irih na di dot dadamot maganda di kinorohangan dot maganwanu momoli-moli na kopi it haro patimpu dot na kopi boros right ko aralan ko posion isuang da kerohanian nagi isuang da gereja puji Tuhan alumi sahit piniru ruman da hai di kanihab halik tiah dot harohi kagaton dahiri boleh jadi iso kasindualan dot isuang keposion di sio nga puji Tuhan tu gisam makaswabon da bayna nga gisam di kanihab secara pribadi nga hari pengusikahan ku makin orang tu ogirot sio sebagai sangulu na molahing iho dapat kepuriman dat ay seirat kok kita diwaya keposian di keluarga di sio nga aku pakoilom nunu no hipendalanon kud kawaya aku ditawayaan daw tepat tagid haron lagi pengkam kadati nga misuay mo teri tampinay ke misuay mo ti it osoro dati handaman dati sera dat otopot kepiad kota guang tokotit iso oralan keposian amen kinay jomilin ke nga insan tadaw haron no pohot pasiwatan boleh jadi dat asilih takay siad iso tambului montokot panambarasan dusun ministry. Oke, jadi mantan ke nahatas na dihit ay nongoy dahiri pamanaw na di demongoy ditamodon rancangan nga ay haro pakaguhit mantan ko nakawaya dahilo nga haro sang ulo na tampinay ko dihilo Tagaro wani kampung wani nakasakot dahilo ngayon na di dahil pembaya rasuk haro duo gunaon da 5 hari bulan nakakan po ba di suto bo katalibidi patilang busak pagindalanan da may ditamodon korikot dahilo sayra da pauliay intay na di timpu nga pukul 4 na di sa depon ina po rancangan mantad nga kaguli sebelum pukul 4 jadi pukul 8 ka pemanaw mustahil data kaguli isang pukul 4 iya di ginaw bo jadi mantad ko momogusa idit ina pa di itulundang ngayon dahilad lapangan terbang natur di tulundang may pumaruba nga padihi pukul 7 datatuong mantad di pukul 7 agusawon mantad ko dot Tambuluran mantad Tambuluran may kota Kinabalu 4, 5, 6, 7 isuang de 3 jam gusawon 4,5 naman ko takan di 2 jam setengah sampatan kati 2 jam setengah hirih lumoti ditok kumbalo kosondo tatumau kumbalo mamansok katumau mihinggo na pa milad man putung lubang nga to apa tahun kumbalo mo ti kapiyoy mamagusad 2 jam setengah nga pengkurah pia korikot na didhilod tuaran pukul 6:40 kan tarid di
mama WhatsApp didit pengurus sidit ay apacer nga adik ela nu paborosan nu paborosan nunda po may WhatsApp ay siya ka di karuhang nunda paborosan iho nga ako di kailo ka ba may na po barasay sunong sa depon kanto ka may siya WhatsApp ay osik up sino yung barit ipangurus kaman pa nga mandadandad na dia may siya sunudain sakira na po kalambat ako sumuang atari mo pa sumuang kako susuain hindi dia paguhatan muhat ako matud o buli kamo kal iya lo basid mamamain ka muli ay sumasala kasimbar jadi dada mo ta itindalanon tinuman udah ko didit it live maya na Facebook nga ako di sinumuang kahirid Zoom maya dot StreamYard korikot to hitiwalay pukul 8 na matudiri dong tuong sedangkan na ina pa program nga pukul 7 dong tuong suang ako na did maya dahirid Zoom nakasampat pod mino nimbaro iso otuhot minanakot iso ot idea lah nga ino pa atapot pitang pinay nga magi rolot podihot apuri manan ko ababayan rancangan ababayan milon lagi komunda ababayan rancangan nga ilan na pot rancangan da komoyen di Ramia 29 ayat 11 silang hait akon ka isa program komun la ba miagal ko cita-cita bulo tino gi ibit mila komundat imanimanon pelan ya di komun lo ba okay arah ya no kuno dadit ay nuridi tamodon ni di panambarasan dot numan pagibaras-baras ay di kosodok memang alumis ina po hit topik teko tulu daw nga kawin muda jadi harot lebih kurang 4 paguhatan dan numan imbulayay wakon no di paguhatan nga pira nangku taun do iti na po sangulo niti nga matang do kumawin aramay mo tituhot jadi hiri na din deit hay hari ti di mo asagap anu dada pusus kumaraw nga inda lapapnud isiyo ngoy sakira dit kinoyonan kaharait na kagudit harti komandat ketelanjuran ina iksidon na si Jin kakagumuan na tangulun la kaharait na kagudit irih nga alumisi buwag hara na nga ti komandat paingkuros sumo dia da tumaguang kapikawinan puji Tuhan tu alumis na hot pendapat idea pengalaman di minanamboros di kosadok hilon hiri ni kumunat asagap na dalo ka nga seran pun nakatalibit panambarasan te ko pagisisan di kosadok sera dat nawayaan it pagindalanan di tadaw di kanihab hirih nod haro hikokausan to ko bo haro kokausan harit ato ko puaso ginawo nga seran pod Taliban to korihom hirin nandad isuang no paginaw no otopot no kapiad iti na po rancangan dati nga ako ni ko rancangan na kinorohingan
nakuro tu iya di kamuyan ko. Ino pa rancangan ko di kanihab nga akon ko rancangan na kinarahingan kang ko. Ay sira na pod orongo kuno pendapat-pendapat ti panel-panel man kuna timbango idit imo na pat piyagi. Timbangan kuna di idea pandangan pendapatku di kosodop nga tok misap mati oy. Misap kang ko dit moderate dit nakatalib puasa ba ko di siya. Puji Tuhan tu mung dohon na pod pangintangan ng tinomod na kantad ako katanon. Tinomod na kantad kinarahingan dat ako katano dit ay apacor dit kosodop tatuong di bayno. Miya galit dit apurimanan ko po nga akon kerancangan de kinarahingan iti simbar iti man ko pasimbaro kag iri di hita saro ko. Tu ino pa ipasimbaran ko nga karangahan na po ako pi sudong din isimbar nga du susuay. Miya gali di pa yung susuay. Jadi iri na di dat ay ino pa di panumbayaan ko nga bobos kun dadi mamagusa di jam 7 dodong tuong iti mo. Sayran pa din nakatalibit i panambarasan pagisisan di kusadop nga iswang na pa di ginaw ko hom nakinarahingan kasagaan iti simbar ko timon takit paguhatan nga ito ako pag dinori paturo hiri na did iswang tindalanon nga gumo nagibagi ahit okito hit yadi kanto bili tindalanon nga atumbayaan ako sa kira na pakopya koryan na kinarahingan ay ino pa itindalanon korikoti dahiri hiti no korikot ako dahiti miampay da timpu dit no kontok pot timbulan takuri lagi iso no po hit miya galit dit ako piyon takidit idong ko gumuan kang ko pagi da simbar migal ko no pa ituhot nga piroh nangku ot sayra nangku sangulun na po nga kangambot matang untuk berkahwin ka. Karena kita ko ditinod 18 tumano dapat ditnimbulan di kasadop nga 25 tahun nga pira taon ako kinumawin gitu. Hari hitid kinumawin da 12 tahun. Ay sa pakan tadi 12 tahun lagi. Boleh jadi hari 16 tahun, hari 18, hari 20, 21 nga tumano dapat ay itidong kerajaan 16 tahun ke bawah o perlu dot ay kasaganot ketua menteri do kumawin 20 tahun ke bawah o perlu kasagan do molahing 21 tahun ke atas dia ano pa di Thailand ka. Iyo na po nga 29. Umbay na pa di 41 lah. Nga, iri pagi kamun ko hakop yun. Miya galit kamun ko miya galit kasagan na kinarahingan ni simbar ko ay kalabus di ko sodop. Nga simbar ko na po tuhot piro umur matang ko kumawin. Maganak ko na po iri ni umur matang di kumawin. Dari segi fisikal ititinan maganak ko na po kangam na rin kumawin. Jadi ako piyon tok idong ko gumuan. Karangahan ko po karangahan ko po di simbar di lo nga harap ko kematangan maya dot itit kainano pemusarahan
Bahkan mungkin itu sosial dati rohani nga in sakira na pod intangan to ko dari segi physical sangulun na patulun pira taon no maganak haro ya podam 2 tahun maganak na mo tigi tumbayan ko iri nakakuan dat haro nagiit dong katumbayaan ko podam 2 tahun kinumangin dembokon palad ay milad man sansagay rigi itong hopod taon maganak kamu amo mga 8 taon amo jadi ilon no pa ay memang anak kinorangan kasagani simbara kundi kasadopoy nga sekirad pagalan datid miagal ko it kadit it paralad do boroski miagal ko iti kuman no pod maganak ang paingkuro miduo milapak iti kuman sira no pod ori ko ti tempo matang di kuman nga milapak nan resyo miduo ori ko ta tempo dat ay tempo matang miduo ay so di ko mo mongon sit takuman lagi miduo miagal ko iti manok manok sira na pod ansa piaraon di mulahing sira dat o kita di mulahing ka apatut tet tumungkiad potong kiadon sira do ori ko ta timpu nga inapoit sangina nararaha i manok idi nga magentalu kamu pa nga tempo matang disyo ay mandadat gisambot ay piratulan ng magentalu ng manok ko niya gali ko taon ka 8 tulan ko podom 2 tulan inapoy manok nga ay mandadat korikot pod 15 bulan ako magantalo ako nagila ka orikot no po hitempo daw magantalo no pakitanan no po di titulun nga miya galit di hoy diri milo no po maganak nga kamon no po di nga no rikot no hitempo matang maganak nga ino po di hit ikakitanan dati nga ay pagyadi sila mantad po dan tanganak pagyadi ngila pemusarahan sila ka tanganak pagyadi sila ka hiri dihit okito dati det adi kangam bagi nga kagumuan na patulunong katarimo dat ay itinapot sangulun at pasuhatan naman ng sawo nga nasukod karikatot harane karayta 21 tahun, haray karayta 25 tahun, irina di kakuan dat nakura tu hiri nga perlu kapod miloh dat berdikari sendiri, miloh kod mangibit tanak, ikahaharan ko nga ay katanggung do kayo, hirihit, hiloit, paimpahan datid itinapot sangulun o tandu terutamanya tandu nga matang dat sumawa yadi na ribo nga intangan na po dari segi physical maganak na po ti sangulun na tandu milo na rin ay norikot na tempo matangi dit irin susuai dito di hoy nga moy dat isi saot karangahan datid it apatut irin na di kakuan dat
ina pa di umur kumawin sang ulun nga aku dati umur matang 21 ke atas. Iya didi. Nga podom 2 tahun maganak mo tigi. Podom 3 tahun, podom 4. Komun to kodi bayno na po nga tanganak kadati ititimpu bayno. Apa siya matang ka. Tapos tagid matang ka kitanan nga pira umur sang ulo na tanak milane siya mantamong itadi daw. Tapay manda da 21 tahun na suwon to naging mantamong ki. Hopod taon nga katamong na ditadi daw. Podom 2 katamong no. Ya koy kongonduan lebih pad itanganak kat igulo. Pira umur da ko mantamong ko na ditadi ngay da ko. Katamong ko dit harado nagitulan, talutulan. Okay? Mila no mantamong. Nga bahay na no pag-adi hom tanganak po di podom 2 tahun ka. Apo ngay kayo mga raja, apo ngay kayo magonsok, mangimburu-buru, apo milo ka. Pira umur dako magonsok ko na dilaid. Iho na po hom podom 2 tahun kayo ko na magonsok takano, mangimuhaw, may pamirang katuwaig. Poposo dia untuk ki keluarga. Hari Jumaat ponuo ni dorom. Tu ay sagya paip. Ano po, karasam ponuo ni dorom 200 liter. Rangkaton no hari Jumaat paguliman tada sikul. Walay imuhawan. Hargan de tori di walay imuhawan ngay hiris siriba. Anu hi ino pay karaja di nga bilan na paindalanan dat sangulun ko. Iri ni karaja sebagai sangulun na molahig. Ngabahin no, hapodom 2 tahun pengkuro. Manusi papiring nga ako'y lo. Itanganak dati hapodom 2 tahun manusi piring nga ako'y lo. Mugonsok takano nga ako'y lo. Lobi nagidi mugonsok karapawon ay ko'y lo. Mongimuhaw mangko nga ay kumbal. Makuro. Iya ti ita papaubas delo. Kamu po di nga iti na po di tempo kematangan iti tanganak dati nga iya ti magantob. Ilasikulan haro po di hat jadwal bertugas membersihkan bilik darja debay no. Aiso. Aiso ni jadwal lap cermin. Melbourne Mune. Lap cermin, cuci tandas, misru sompot, buang sampah, sagi gunib. Wah ini sih banyak. Nunu pekagi tugas-tugas sih. Menyapu, malson maralin. Harapot tadi kan lesikulan bayno. Aiso. Isa ini podo ko kawon side kerja sikul danda, nunu danda, cuci tandas. Di lain aiso niti di bayno ano pada ko siapa kerja sikul danda cabut rumput umbalay de cigu Edson salumin na manuhot cabut rumput tabayno nunu kadi molahing kalapur boleh jadi korikot ke makamah de manuhot ya digi nga iri no kakuan no kuro letanganak dati itu aiso itempuh matang na po daw nga imolahing nom kumunta ka naging matang iti kantakan da dati dodondo imomonsay dialo dat ino pay kamatangan nga orikot iri no kakuan no korikot tilawalay mongimuhaw po nga ako'y lo momolihong gapir kon no pod hirid medya makan Kumayan no padi nga yati iti kaposian dati tempo bay no imomon said ilo no pot tempo matang ilo tanganak dati nga yat popoinsadu bo intano po kapiyom hopodom 2 tahun iyati di lain hopodom 2 tahun kaylo sok mogonsok kaylo no takano sapsay
Hirip ya dampuran pagansakan oy lan nga dati. May pakisuduan kay lo to ko nanud antakan di. Antakan do iya akhir walay. It ang tadi nu oy lan nga sok. Kagulisi ko iya mo gotsok. Monginsok. Jadi miagali hila sikulan ihati imo monsen ilo no patanganak dati nga lambat matang. Ilo po di lap cermin nga aiso, buang sampah nga aiso, mengimbuhaw nga aiso. Boleh jadi isu ang rohani nga iya di to kayo oy di. Oy, pingkuro kamo net isu ang rohani. Susuai net isu ang rohani. Manu tokod sikap po baptison 8 tahun ponsuon na dati. 8 tahun. Ya, 8 tahun, siam tahun, hopod tahun, orohian tokod. O sikap po opo juoy gi isuang rohani. Manu tokod oruhaid amatang isuang rohani kakitanan. Tokoy agati ruman sakmang kuda di. Iri nigi komon kuda boleh jadi dat kinorohingan kinasagan iti idea pentalangon di kosodok tu aku di nako rikot itimpud di miagadit pentopa inakatantu. Puji Tuhan tu ay ihati napot itinong ko lataw nga nawayaan nga ito kanulo deho na po kapurimanan nga antakan na po diho po ng 2 tahun ko dari segi karaja no po hom nga ako ni maka papalantak pa ko ulan. Dari segi karaja paganuanu milo no mananggung ko keluarga setakat papakan lah papakan maganu kanununuay milohi doko duhungkad niagalid di. Jadi ato ko oswayan da inopohit gulu-gulu pohom opodom 2 tahun iti tanganak tongando pakawinan no. Tu inopohit onuan dilad isaot penilaian di kematangan nga mantadidit paganuanu di siyo. Milo na siyo mantamonggit o nga tadi daw milo na maganuanu iwalay milo na lumabos sa may karajad demolohing irini penilaian dia lo. Iati po yan ti dondo nga nunu penilaian dati ki karaja ikoboboroson matang koboboroson ka kumono po nga poingka kuno ikopihit tanganak dilaid tempo matang po dilad isuang biya koboboroson nga boros-boros po di tanganak ihati lah kumon po gi konpondet iyo kayo tu warga amas hopodom 2 tahun ang lumis na koboboroson dati kada boroson penum 2 tahun itang koro po nga ang lumis sa boros piagalon da tanganak dati da tempo bayno gitu. Hopodom 2 tahun pakarati kamondet menguramat temolohing. Suhuan numimboros nga ay may rubad di molohing ay so na hormat ta sumuno mo boros sa tulon da suway ay so na kamondet anti kagadit anti katiga di punuan rumi katapom kadang-kadang ketawgadan ka lagi mangkuk palad nalihuan ko hara na parang bituan daw kita daw ko man daw ko tudua hilop page kada daw ko lihuay rom bituan. Jadi osaraw ko kaguhi pengalaman di PA karuhang na di bayno lah. Sayra na pod monorita isip pengalaman daw di tanganak. Ikanihab pamanaw na di hay minuli. Iring mikot minuli nga. Dia matiralan ko mamanaw muli mo isikul kan siya. Yoho na pa ko kita ditindalan na ng uhang ko. Ita mo isikulat. Asado. Nga iri nohot ay kagarason de ginaw di tanganak di laid buki.
Pira sinadu dati may sikul di laid. Iyo kayo asama ko dahil la. Pira sinadu da ay tindalanan ako may sikul di laid. Ori ko ti oo na ngay kasut. Pira nalinay dam oo kasut. Tanganak dati bay no. Mantad da tukad da walay gisambot tukad da sikulan. Amo manaw gakod. Poto dan may sikul. Diri nga gabulan ni may sikul. O kito na dati it kematangan dahiri nga. Nya galit ay susah no po. Tok aga ti oy gi. Iati ka daw nga pologosan ta kagala tanganak dati. Hari isa alasan mo. Nakurah tu ay pologosan ta kala tanganak. Megal ko mongimuhaw. Mongimuhaw, manusip piring, mogonsok. Momolo piak kumut nga ngon nati uhupay la tanganak. Nakurah. Hara isa o pendapat to narongaw ko kana pohom. Ay panto ko na po yulo. Tu ay to ko imuti alay demi ampay diolo ka. Purimon kanu nga mamanaw no di siya may sikul ka. To pati bagi tinapatanganak dati om. Ina pa yung bobos ko piyam miyampay siya dati nga korikot na doon mo taon. Korikot na paturo taon tumangkiad na siya. Pero no jambo tumangkiad mantad dati. May sikul. Ano man ko taon mo ina. Oy, hari man ko'y 2 tulan ngano pa sikulo ihiripan tamangan. Jadi kana panda di nga mantad ko aruhay ko piya timpo dati miyampay latanganak. Ano po dia lo olopi kumut daw. Oh, yan to kana po lopiyo. Ano po dia lo olihungan no piring. Oh, lihungan to kana po. Kakuan po nga ato koy muti alay demi ampay dia lo. Aruhay kagayo no lo. Buli jadi iri kakuan dat inapoy tanganak dati nga adi koy lo. Koy lo mumunselet buru-buruan nga Tolu batu, hari 5 batu, 7 kilometer. Misaguli atau 14 kilometer misaguli jalan kaki mo isikul. Nga minay kay sikul gi. Tengkura ka isay daw ko bubos sa osado panahon na mo isikul. Tampinay sa ibin dito 14 kilometer gi misaguli. Harapo osado ka 14 kilometer. Okay, osado na dihat hingga ta kana didihay. Jadi puji Tuhan irinait komondat ino pay rancangan to ko sebagai tulun nga mia galidit suay na dong kinorohingan dat tamodon mo. Haron na po. Hiri na di mo musaro ako. Ay, mimanggot iho na patihom rancangan na po kinorohingan nga. Iya na po na itang pinailibit nga. Bagal ko na po na mo namboro sa kiki aramin susuwab. Iri dito sa raw ko. Samuel Uyon, 10 batu. 10 batu misaguli, lebih kurang piro di kilometer di hoy. Satu batu 6.6 kilometer kali 10. Tuh, sadu kopiyo 10 batu. 10 batu. Puji Tuhan, tuh may kasari kau sikul ge. Irin lagi nakamatang. Gakod pa nga nakamatang, lapap nga nakamatang. Mantad ko osadu o panahon. Paguli ako di diteno. Jadi ikomoyan da malayo dat pasrah ako kadaw. Isuang na po di ginawa ko nga. Ay, iya na pondohom kada na pasusuwayo monomboros ka natit dusun dat borsa dusun isuangat keke armin susuap.
Memang nggak asaru aku nemu balet sumusuayot ay rancangan ababayan nga pay kukurah ya nga iti na ababayan na kaswabon at kay aramin suswabot apuri manan kud iti na panambarasan miya galit apuri manan kud hino konon do hino kadano ngay dilo iti kono ka irinigidid impiro na ay alapon na may dihit iyati nga iti no kasari dia ikotilobus nga ginawa ko na po mo ko dati dia ka iswang pati ko mo ng boros nga ako na po korikot nga irin po nga isuot po kitod ino po reputasi prestasi no nga ano sonong akunan ko na po ba iya tinapoham iti na po kay aramin susuwab isa kaguhot ay ayat to anuan dati dabay no iswang da Yakubus pasal 4 kitab Yakubus ayat 23 gisomdot kahopodam turu kada dati lihuay kinorohingan iswang di pelan dati rancangan dati rencana dati dondo sakira na pod iginaw da kumoboros tadaw da bayno hom suab ihay no po nga memirangkat-rangkat ihay da moy hilod iso kinayanon hilo nun da son taon agang kano da kauntungan iya dihi ginaw dati iya ko nga iyo di karohi kamuan dati iman-imanon cita-cita toy ko wish ka di doon ng giris ke apa wish kau ka apa kau punya cita-cita nunuhot tahun depan no po nunu dia dat azam ka ilo nulo jadi memusaro to kono po tahun depan bulan 12 so di doon lagi tahun depan iati pendalanon nga pagangatan ko di tim kada to lihuay kinorohingan iswang got rencana keposian toko ikinompokon dot panomor sandi kosodok nakasampat pod isa tuhat lah nunuh dia dot tips dot ay persediaan perkawin tumagwang pikawinan katuhat gumu na hit ay pinagkito pinintalang noretan di Pastor Francis kemudian po nga ako na di ako lunuman tamba ay nga mantad kay kinapuriman di pinagindalanan di pasodok pandangan ko no pa di nga iso no pa tips dat persediaan do kumawin perkawinan nga sumodia takonod nunu no pahik kantakan dat away andati iya di no materi jadi iya haiti kadaw nga acara gereja no pod pikawinan nga 5 hari bulan 12 hari Minggu mangalap ako'y may intong dahil gereja likas secara umum isa no po'y kano rumikot may takogyan da gambar lah nga naturod diam dia iti dia natur no ngay nga sumo dia takoy kasarid pengkukurohit atapot kapit away andati atau guangan dati niya gano ditadaw di kanihab tu natur latimpo pukul atapot po yung pukulan na mamanaw di kanihab kaguli na pa nga pukul 8 ino po yung rancangan dati iya di apatut to asaro dati nga akon kumiyagali di nakandalan
kadang-kadang iti pikaruhangan nga iyo di. Iyo koyo himini kawin gi. Antakan demi sinta-sinta na gi. Tok alu misa pumatit kakawin to nandohom momonsay walay karita pagihuman iyo ti karaja iyo ti tanak piro kusay piro tondu piro ginumut tanak iyo dihi rancangan to kod didita pun nakakawin gi. Kakawin na din pengkura di 100% na tanu diri ko 50%, 20%, bahkan mungkin hari kusung 400. Ay so, tanu do kayo. Mentadi di kita bersedia menghadapi segala kemungkinan isuang pihak pikawinan gitu. Ini agak dahay demi keruhang. Alumi si pikaruhangan det wagu it kakakawin nga semua dia takon na tumaguang kat nunuhit away andat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. O ngayon ay Elda Willis sa Hilan Laut. Ginawa rancangan pa siya nga. Iman-imanan siya nga paingka kaano sa dato gumo. Iyoti. Karagi tinggin daw. Karagi tinggin. Paguliay pugusa na parangus ay sanano-ano. Nga mantad ko nakasadya na siya tumuguang. Dot nunuhit asunsudan. Ay sa itaw mo di siya. Boleh jadi tempi na Andrew. Nga ako ni mati ka magaduh ako dia rumikot ta 5 hari bulan gitu. Rumikot na siya 5 hari bulan. Korikot 5 hari bulan. Ay di na korikot. Agumo kontabon. Jadi isuanggat rancangan da tulun, yati sebagai tulun haron po. Nga ako nun dati rancangan da kinorahingan ni katulun. Ipentumboyo kumadati. Ata ko ilan ng pengkura ko piyo. Iyo ka daw. Oy, kula 620 na oy. Iyo di piro-piro taon nakatalib. Gumo na yung rancangan. Paing ka. Kinatutukon na pom iti. Naman ang boros sa kaswabon na kapurimanan kung iti. Na rancana kinorahingan kumadaho. Haro nagi kadaw hit. Karaitot. Miyagali na retan ni Pasar Malik di kanihab. Sanong kaguli kakagod sebagai sangulo na pastor ka. Pastor it rasmi di bawah SDM Mission Sabah. Kumbalo ko na sebagai sangulo ng pastor. Kumbalo ko sebagai sangulo na LE. Kumbalo ko it pekerja awam. Kuman ko na po nga sebagai petani. Petani, kumbali imiwan sa lawyer latiri, kumbali bangunan, mekanik, nga kapurimanan ko na po gisambo doon dom. Iyo di Pinoy liha ko na hiti kanad mo nang boros iti boros sa kinorahingan. Ino po hirancangan da kinorahingan nga ata ko'y orikotot mo musaraw. Nga poindalanon to kuno larancangan dati katumboy irancangan da kinorahingan montok dati. Yang penting nung kadihitid Yakobus 4 kada dati lihuay kinorahingan isuang dat perencanaan dati. Tahun depan tumbayan ako gumu na rancangan da kondod iiman-imanon paingkaman ko tahun depan. Nga jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan, dalam perancangan. Ino padihi pagangatan dahiti ayat ke-5. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Ilo na kumundat kada dati lihuay kinorahingan isuanggot cita-cita dati, azam dati, rancangan dati, plan strategik dati, iman-imanan dati. Sekira na po korohian da kinorahingan,
itih nendait paindalanan kud isuang ke tahun 2022. Sekiranya pekorohian da kinorohingan do katilaw busitit keke ardamin susua katilaw busin da 2022. Nga sekiranya pekorohian da kinorohingan dat gisam bagal na penod ai na pati tahun 2021 ka. Iya di na pekorohian kinorohingan nam pabagalan to kana 2021. Kana pakinorohingan nam ay pabagalan na di aku atas sokongan nila makikinangaw dia. Andi aku atas sokongan nila iya dinapasan na dia lo pabagalan to kana gisam 2021. Jadi iri ni kemuyan kudat ay itinapot kaginawaan dati nga haro timpu-timpu amo to kana da sukunggot pengkukurahi katutukan. Ato kok kotorimo. Nga sekira na pod pinasarah to kakumakin narahingan pinailih to kod isuang ga pangigitan ng panguhupan da kinarahingan nunu na po katutukon korikoton koburuan idit i rancangan dati ato ko piada arahian miagalo po daho di kon habi to koy kopi kaus numo ti hadit PN kopi kaus ya di PN gara-gara di tindalan di kanihap nga gulyo kuno kagum boleh jadi iti rencana kinarahingan di mo. Bah kasandatan na padi pelajaran dati nga isuanggot awal pada ti azam baru bo kangam dati di hujung tahun gitu 31 hari bulan 12 nga 3 negala bae no tambahan po 1 nunuh na pahit perancangan dati dat untuk ketimpu do orikot tapi pati tahun depan kada dati lihuay kinorohingan isuanggot perencanaan dati sekiranya isuang pensuang pati komundot ay pagindalanon buru-buruan kausinan kanunu kada dati lihuay kinorohingan isuang papasuang dahiri perencanaan dati. Puji Tuhan miagalidit pohitian karena ti pelajaran ikalan sanandot ay katilambus kasari to kay maya diti kay si sandet misusuab halipiad no korikot no di hopodot ay pero na ditulan to digi siam motulan ya 9 bulan to kan pamaho siam na tulan tumbay ano kudot iswang ga siam motulan nga gumu na hip kapurimanan ipangalaman dat kinapagyampayan dati iyo kadaw iswang ginawa ko nga sekiranya pekorohian da kinorohingan itinapakaisisan dati nga katilambus kasari tapay muntakot iti taon dot rumikot nga may ta kana porikoto kumakinorohingan sekira korohian da kinorohingan anu katilambus iswang dot ay keke aramonigit kaswabon. Kano misi sa to kad iswang sambayan. Inarahingan iswang kerajaan sorga kasuabon di bayno insan pod om sikawihay mantadot ay kay sisan hay di kasuabon di bayno anharu hom ogumu nagi kadawhit nimbulayan dahay mantadot panambarasan idi hinggad popokitad isuang da koposien dahay haron na poday tamudon dahay nga ino po hikatumboyo nga ikorohian panghakan mo. Haron nagitimpu dot itino po kasunsudan da koposien dahay nga korikot to isuang ga korutumon iri nakanti kamoyan dot ay ayahay pinapasuang dia isuang rancangan da koposien dahay. Nununo po hit ay perancangan diti
tombolutan ngai muntok koralan keposian de tahun det orikot nga pologoso na ielo na pohom popasuang dia isuang perancangan dia. Paingkan lagi kadaud muntak kasalimbahan det dusun ministry nga sakirod korohian nu akan nako tahun de bayan ko pagyampai kasari ihay nga tahun de torikot bahkan lagi somopod ay korikotan nu hom gisombo it orikot rikot dahay dumugyampai isuang get muntak dahay din sanan kagarasan da ginawat tumaguangat nununo po si ataguangan isuang komposyon, isuang kalidasan, isuang guburu-buruon, tiko pagindalanan na komposyon nga hinakasari ko dat mayong tayong dahay, may nununo po abantalan o ruban dahay nga po tilambusihay. Sumundi, iya kasari na ibuntugan dahay. Tinasambayang dahay, isuang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kasi kau kumad timpo dat kinapagyampayan dati. Tadaw dubay na tulandat da suwab sumadia takan da sumuang tulandat hari Jumaat di tadaw dubay no. Kasanong hari persiapan kumadati. Montok no pod mentak iyahay keluarga dahay harap perancangan da isuang got kebaktian keluarga lain ladid anak kapagyampay isuang got isisok keluarga iri ladid haradit pagangatan demi agalig di. Jadi asanong hari persiapan kumadati da insanan inakopo kopi rubat to kakagud kasuabon da suwab. Yesus kasasalit orong ay soko iwan sinunod kadang gutong Yesus lusod niyo ay soko iwan sinunod kadang gutong Yesus lusod niyo kadang gutong so di Yesus